الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدى ميهار أغن من كوريا ميغندا الإمام البخاري رحمه الله ليوافا وأدب المفرد أنكاوس مجليها كان هريا بفرنس وربدا مرحبا كودا ميدوكنا مفه أنكاس أغن من إن شاء الله دين همكم مفتاح كوس حديث أدب المفرد حديث تا إن شاء الله كوريا دانه مي مفتاح فشيجن ميديا دوستك وهفتات هو أغن من ناقا فواني وربدا رحمك غلما به غتم أيس فوا بابتك غايغنك ميهارو رحمك غلما مدو أيس فوا حديث تا ذكر كريفا بابتا نيمي فواني ميهارو الإمام البخاري رحمه الله مجنوا بابتا كبلا في كم غوانا ما بودا مي بابتا غلفا واني دارينا مدو بحتا دبتك أدي دارينجي كانتتوغا بحتنجه أدبتا أدي إكودينا كودنجه حقبتان أدا كودنجه حقبتان أدي يا إكو أخونا أختمجه واهك بس كم اسمارك مي فهتم ميانا بابتك بلا لما إبافينه إكوتم سالس إفمانا بابم ميادو ألمان من فشاني بابوغا الإمام البخاري رحمه الله بدال فني باب من عال جاريتين أو واحد دي أنهن بابو مهار عال عربوغا مكياني تربية كرما ඒනා තර්බියත් කුරුමා ඒනා රංගල බෙලහෙට්ටුමා ඒනා රක්කාතරිකුම් ෆාසාද තකුන්නා එම්මහා ගෙල්ලුන් දෙන මිකන්තත්තකුම් රක්කාතරිකුරු මි හුරිහා මානේ වන්නානේ මිගොතුගේ මතීගා රක්කාතරිකොෆ රංගලන් හේදකොෆ එනා උලේන තන්දක්කාව එනා ගෙල්ලුන් ලිබෙන හුරිහා කන්තත්තකුම් රක්කාතරිකන්දී ෆාදා ලිබේ කන්තත්තකො දෙමිගොත එනා රංගල තර්බියතු කොෆ රංගල අඛලාගික මති තර්බියතු කොෆ මිගොත de anhin kujjaku ena libifa nuwata ek kujjaku mi tarjama ganota mi surhiga liuwa fa mi wani de kujjan nuwata ek kujjake bay nosakha bay kopita kuga lifa wani tin kujjake den hadis tak macha hadis tang ayamati kutibe fonna engilafwan mi gota de kujjaku de anhin kujjaku nuwata ek kujjaku ena libe darin libe ek udin bala bodu kurunge maikkan එමිහුන් එකුදින් හේගතුගා තර්බියතු කුරුන්ගේ මායිකන් නංගනේ වුණු බාබු මිතා zikr කරවෙගෙන් මියන්නේ මිකම් බයන් කරම ගතුන් කලිෆාන් ගෙනස් ෆාමි වනි وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرآن كتير كلفان هذا اسمه من كان له ثلاث بنات ميهك تين هندرين لبي وصبر عليهن tin edarinta tarbiyatu kurumuga ketteri wejje mihaka wakasahunna min jidatihi adi ena difa wa tanamaskamun minmuru ena difa wa tanamaskamun edarinnan heda koffa edarinna annawnu difa wa kunna lahu hijaban minan nar ikudin tavegen dane ena narakain rakkater kodde ena narakain farda kodde hijabege gotuga edarinta වෙගෙන් දානේ මේ හදීස් බස්ෆුලා අතර හිංගාලා ෆිකමුග නදර හිංගාලා ෆිකමුග ආවනම අරගෙන මෙන්න ෆෙන්නානේ රසූලුල්ලාහ් සස් හදීස් කර වහමනි තින් දරින්න මේ රිවායත් ගමයන්නි තින් දරින්න එයා විදිගෙන් විදා හදීස් කර වණි වසබර අලයිහින්න අදි ඒ තර්බියතු කරමුග කෙත්තරි වෙජ්ජිනවා තර්බියතු කරමුග කෙත්තරි වෙජ්ජිනවා මිතා අරගෙන මෙන්න ලිබේ වරබඩ ෆායදා එම්මි තර්බියතකි වරබඩ කෙත්තරි කම එක්ක කුරෙවෙච් කෙත්තරිකන් කොළඳාගෙන තර්බියතෙන් නුකරවෙන් මා රුලිගදවෙන් දරින් තර්බියත් කරමග එකුදින් ෆරාතුම් පෙන්න කන්තත්තවක සාබුන් එනා ලේමච්චක් ගොස් තර්බියත නුකරවේ හා රුලිගද වෙජ්ජකම ගාන ඒගේ ආසාරු දරින්න වරබ්බඩ කුරාන එහෙම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මිත හදිස් කරවහමනි කීකේ
ඒ තර්බියතු කුරුමුගා කෙත්තෙරි වෙජ්ජ කමුගා වානම ෂරුත් අදි තින් දරින් අංහෙන් දරින් අදි ලිබුමකුන් එනවා කමෙන්නෝ ඒගේ එන තර්බියතු කුරායරුගා ඒ තර්බියතු කුරුමුගා කෙත්තෙරි වෙජ්ජ කමුගා වානම මි ෂරුත් තකා එක්කෝ එන තින් අංහෙන් දරින් ලිබේ රංගල තර්බියතු කොෆි කමුගා වන අදි ඒ තර්බියතු ගේන කෙත්තෙරි වෙජ්ජ කමුගා වානම එන ඒ කුදින් වෙගෙන් දානේ qiyamet duhuga narakain salame kodde sababu takige sababege gotuga mitanga rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhikr kurawahmani firihin daringe badaluga anhin darin gina mihonnaki emihonna firihin darin libumal lobi kurabai insani tawiyatuga adi kuriga bay jahiliyatuge amal takabbarafkam ga wanama emihun anhin darinna deethirega waran ihanatiko kantak kuramungai tarikh fatta kiyafkam ga wanama finnana makkage mushrikun emihun emihunge anhin darinta diritibba waladamu bay fatta ga isfai bohori emihunge abin maabane fatibi abin vihan kairwima walugande kone e walugande she vihani ei anhi kujje vejja wakutun walula firhi kujje vejja den naga ehdarajyan emihun anhenunge hagguta difawani makkah mushrikun mihen over islam din ais anhenunaki izzata karamatuge ahodiberenkamuge hedi islam din ais ema nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani anhen tindarin libi e tindarin belhedduga ketteri vejjakamuga wanama rangala tarbiyatu difa e tarbiyatu dinuma ketteri vejjakamuga wanama ekudin vegen daane ena narakain salamek kodde kuri esune faden wara gina mihun emihun wara nafrat teri kure emihun anhen darin libum mi jahiliya zamanuga atharutan honnana kama rasul sallallahu alaihi wasallam bayin hadis wasfotakun ebori sabituma mistakun ge gaga adiyada dan esmihun ge honna athare kamen ei emihun lob kurane emihun firhin darin libi anhen darin libum ki emihun nafrat teri kurah kame mi wargina mujtamata wargina emihun hinga kame e bayfar emihun ge ikhtiyarun beruga insan tobiyatuga ekan livi fawatihin algonda boda lafa kure vedana hennas mi shehaku kiyadeni shehan hama kiyadine mihaku itubar kurave mihaku saudi shehaku kiyadeni mihaku timanna kiyadine ena libune vidigen fas darin hus anhen darin vidigen fas anhen darin timanna libune den timanna waran hingamanu jehone timannage anhenun dege omme faraku anhen daryaku liberan aharen gos ena adimange ba ichi guwamuye kaliye faratun hanna firihin dariyus nulibe e anhen miha anhenun bune timannage kariga mi allah subhanahu wa taala devva hiweke devva ichike timanna kinge quran allah ga satun libe darinne miyen hotta hawana dariyaka baliwendijjeham baliwen iru anekka vihi hawa anhin dariye mi e hawana dariya baliwen iruga wara bodan inzaru di hedikama ena ibunani timanna me faru firihin dariyake liben jehne anhin dariyaku libejji yamu meni eveni kamtattake qur'ana ena waran hingamanu jehe kaina faru kuri miyen hotta anekka hawana dariyake libuni anhin dariye anekka magina duwahe noe haibwana dariyaka baliwendichi mifaharu inzaru timannage anhenuna dinime den timanna kaliya ekushenus ulename anhen dariyaku libejji timanna beenume tinnage dariyege gotuga firihen dariyaku honna den ena bunani timanna shehu vidalwani timanna den errega mi manhenum banbodu fawaniko timanna errega nidiga fennani qiyama befawatane timanna fennani den timanna nagagen bayko mihun timannage hisawa benum fawa narakiya genda manzara timanna fenuni genes furatama narakage hay dorwakamak kiyeto balaha sabat abwab edanga hay dorwe furatama doru kariya deeru timannage furatama anhendari hotteta timanna itan salamikko detanaka timanna nuwadde den anakka nagage ende une devana doruge kariya diya yuruga timannage devana dari hotte timanna salamikko anekka timanna naga gende une timmana doru narakaga timmana doru kariya etana veddamataka etanga timannage timmana dari hutte mihen was ha dorat timanna gendi irus timannage anhen darin timanna salame kurumattaka tibbe haywana doru kariya gendir kulliyaka timanna yang helevich timanna nidin helevich haywana dora hisaba diyunu iruga
den komme kas kam mihi gotay ena mi huwa fen fenuge sababun huwa fenaki ilmer vidal wani ena wa ufawir kam ge khabar ke nuata indar ke evsalega islami shariat ge hukum tan egen nege chennone egen alakal libe warboda ibrat vesvedane aluta kunnal wa ibrat ka vesvedane adi indar ka vesvedane den komme kas mina mi huwa fen fenuni ma ena mi anhen darenge muhim kan ihsas korave e an haibman tariya ka sanhen tariya ko devvu man edi mina duwa ko mi hotta libuni firihin dariya mi hotta ena me fa libuni firihin dariya em shebu vidal wi mi wahaka ki adu ma fawga mi huwa fenaki mi ufaaweri kamuge khabar de echike adi inzar kurani me echike faharega ena wa hevek kamuga vesvedane ei Allah taala ge mi shariyatu ga iswa kamakan ena hir russo mattaka meduveri kamaka vesvedan kumme ka hadis ga iswa wani tin an hendarin libi e mi ekudin belemuga etteri vijje kamuga wanama Allah subhanahu wa taala ena wa narakaim wa hijab egotuga nata narakaim hurasa eche gotuga e darin vedane insani tobiyatu kuriga isbuna fadain emihun lobi kurani firihin darin iren dena kirtu qur'anuga me darinnaki mi mihun emihun amillen hoda chenu ei Allah subhanahu wa taala ge hibay ela subhanahu wa taala divwa hibay ki koba ifs badal kanu ladej kirtu qur'anuga Allah taala wahi kurwani yahabu liman yasha hiba timan ila hiba kodde mame timan ila irada kurwi alaka inasan anhendaren ay fetti wes anhendaren ay fetti wes anhendaren inasan wa yahabu liman yasha adh-dhukur adi bayem mihunna devani firhindarin ay bami hunna anhendarin ane bami hunna timan ila firhindarin hibakod devame aw yuzawwijuhum dhukranan adi deba ekko devami mustibe wa inasan dhukranan wa inasan deba ekko anhendarina firhindarin mustiman ila bayem mihunna devame wa yaj'alu man yasha'u aqima adi timan ila hiratu kurba alaka dar yakunu debba gotabes minbaro urawame ibn al-qayyim rahimahullah tuhfatul maulud ga kalifan liwa fa foten e kalifan ga darifulu kaafa dari furtama kaafa darifulu liburuga ibn al-qayyim rahmatullah alayh e kalifan go nei den hadiya e kalifan nei den hadiya den kalifan liwani fote darin ufam wima e kudinge kantatta bayan ko fe hukumta bayan ko fe liwa fa der karangalo foten e foi liwa fa darifula hadiya kurabani kaafa dari kulibun e foto ga ikale fano zikr kurabwa fa mi wahaka zikr kurabwa waki babe gennawa fawe vidala fa wani firi anhen darin libumum ekaman nuruhum won nuruhegem wakan nangene mun babe ege dashum vidala fa wani mi ayata behe gotum mi ayatun eba dalilu libe mi ayatu ge siyagun Allah subhanahu wa taala ay fattawa fa wani anhen darin ge wahake ehma mi ayatun mi siyagun eba dehave gina maimmayai gina maimba fain emihun boda beenowani firihin darin kan mi ayatun dalil kure e gina faharu emihun boda beenowani firihin darin kan ehennama is Allah subhanahu wa taala mistakun nan hama koddevvam beenom ve wodige mani mi darinnaki emihunge beenumakun emihun edeedumakun yahabu liman yasha timan ilah irada kurwala kan hibakod e ilah ke irada ga wakameke mamma imba fain wata mamma ya bappake irada ga wakame nunkamma ya kodde ottake Allah subhanahu wa taala mi ayatuga angin daringi fatta afane ibn qayyim rahmatullahi alayhi vidalwan den efo ga vidalwani miga ebote adi hen tafsir timannage ei makka ge mushrikun e zamanuga qur'an ba wale mudera mi honna ki angin darim wala munda bay ehmi ma ehem begenne mi ayatuga Allah subhanahu wa taala mi gota fatta wafa wani komekas angin darin libumaki ei ni'mate ei warabbodu ni'mate ega alaku agu wazan kurabijjikam ga wa nama salih ibn ahmad imam ahmad bin hanbal ga darikalun salih bidal wani kana abi idha walada lahu ibnatan timannage bappaya angin dare ko libejjiya vidal wa kam gawe al anbiya kanu aba'u banatin nabi be kalon naki ei anghen daringe bappainde nabi be kalon libene anghen daringe bappainde eguta vidalwa kamugawe waqala ya hadi vidalwani yaqub bun bakhtan kya befle o ekale gfana libune hay anghin daring din mi hay anghin daring libune ma
mi hain anhin darin libuni ma imam ahmad rahmatullah alayhi vidalwani ya aba yusuf e aba yusuf al anbiya abaul banat fakana yadhhabu qawluhu hamma den komme kas ekale faano smiden ne befula kuves waran hain darin libuni ma ves haddarin libunima wes anhin darin kamuga witi be kom swarege nutarwas kamen huri den ima imam ahmad bin fadain bidal wima ekale faanoge kaga huri nutanawas kan fila die ema mi anhin darin libumaki ei wara bodo hevek gota waragina hadis itur hadis wasulta mitaga imam al bukhari rahimahullah mi kama dalil qurba genna fabe bidal wani شرحبيل قارهن رواك ربني كلفان بدال وني قال سمعت ابن عباس بدال كنت من كلفان أدوسيمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي ما من مسلم تدركه ابنتان مسلمك أنا أنهن درين لبي فيحسن صحبتهما ede anhin darinna ikon rivetigotuga ule manaki tarbiyatu kurun emme heyogotuga tarbiyatu kofikam gawana ma illa adkhalatahu aljanna ede kudingas ena swarge wadda devene kuriga ai anhin kudin tin anhin dan libja ena naraken salame kodde mi riwayatuga ennani e kudingas ena swarge wadda wade mane anhin darin ena libi mita mi riwayatuga mi ennani de daringe wa mi riwayatuga mi ennani de daringe wa adi sal imam al bukhari mi babuga ituru hadith gennawa fawe idalwani jabir ibn abdullah garim idalwani kalefan idalwi ka qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurabi man kana lahu thalathu banatin mihaka tingang hendarin libi wa hunna wa yakfihinna wa yarhamuhunna ede anhin darinna ulene tandakka emihunne harata balhatta emihunna rahum koffi kamga wanama maneki rangala tarbiyatu koffa emihunna rangala kharadu koffa emihunna rangala oga teri vejjkamga wanama faqad wajaba lahu aljanna albatta ena swarge wajibujje faqala rajulun min ba'd alqawm mistakun terem bay mihaku teduwe fa bonafiye واثنتين يا رسول الله එමෙයා මේ හදීස් ගයිසවනේ තින් දරින්නේ මීහකයි සුවාන මිකුරණි දෙදරින් විජ්ජා කියනන් හේ දෙදරින් විජ්ජා කියනන් හේ قال واثنتين විද හදීස් කරවිය දෙදරින් වියස්මේ දෙදරින් වියස්මේ එම මීගා අයස්සමි වනි නම්බරත bay riwayat takuga de yang hendarin ane riwayat takuga tin hendare tin an hendarin ane riwayat toge bohre ekebes mi riwayat tuga mi bekalaku mi gota de an hendarin ge wahaka me tu suwal kurwenima ehem befalaku teduwe en an hendarin ge wahaka jikur kurwima en an hendariya ku viesme mi gotan aiswa riwayat tavs e bahuri al imam ahmad ge musnad ga mi riwayat efadain aiswe enonas emme dariya kar ishara kurwige mi basharatu mata mikamuge ufawari kamuge khabaru libifawa emmeda anhen dariya libifawa mi hun navs emi ufawari kamuge khabaru libigam wa kan dalil kura ehen riwayat tavs babe al imam ahmad ekale faanu ge musnad ga riwayat kurabani ibn abbas garihun kale faanu bidal bani qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabiye man wulidat lahu ibnatun mi hakan ena anhen dariya libijnama emme anhen dariya falam yaidha yang hendari ena dirihutta walanyula fi nama walam yuhinha di yang hendari amedu ena ihanat terinu ejjekam gawanama walam yu'thir waladahu alaihima alaiha ang hendari ge iturun ehen evves dariya ko ena nudebana manaki ehen evves firihin dariya ko ena nulibe nama adkhalahu Allah bihal jannah Allah subhanahu wa ta'ala ena suwarga wadwana ema ang hendari libumaki ni'mate anhin dari libumaki ei warabbod niyamaten ei ala narakain salame kodde adi suwarge waddawade sababe ekamaku ei edarin rangal gotuga tarbiyat kurma bayin merim idale fore anhin darin tarbiyat kurmaga wara bura masakketake kurun ege ekulevige matiye shariyatu gami gotak kandali famani adi hamaya ko kuri suren jahiliya zamana sure mihun anherna dete dekemun a gotik sa islam din nice ekam badal korwantaka e migota aiswani migota din in merin bidalwe
مبابغا إسوا تين حديث الإمام البخاري رحمه الله متى ذكر كربا فاميوني دين يفوغا جنواني إهم باب بدالوني باب من عال ثلاث أخوات تين أختنا رانغلا بلا بدكرون مجھے مائکن ننگے باب كوريغا أي داري ميهاراي أختن أناغي أنهن أختنا بهيغتو hamitages hama aisa miwani ala ki ei hegetara wannana tarbiyatu kurma emihunnan hede kurma oga terima mihuri hakame migota rangala tarbiyatu ko balahatta fikam gawanama tin ukhtum emiha kan huri heokan nange babo Abu Sa'id al-Khudri gari riwayat fawa riwayat gaisawani Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kurabiye la yakunu li ahadin thalathu banatin ebbes miha ka thalathu banatin aw thalathu akhawatin tin anhen darin libi nuwata tin ukhtun enage hurajjanama fayuhsinu ilayhinna ekabalunna e anhen darinna rangaluko kantakuram ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam basfurta aisroni wara jami' maana ekulevigem bagota wayuhsinu ilayhinna e kudinna heyukum hitun mige tere wadegen daane e kudinna e darinna note ukhtunna ena heogotuga keheda kura heda kuruntaka ekudinna adeteregen gola ogaterikama basmunu muga honna madumaterikama adi tarbiyat mi huriha kama mi kalimaga teriya wadigen danakama ilmerin bidalawani wa yuhsinu ilayhinna ekabalunna heokon hitun e kalimaga teriya mi huriha kama ves wadigen dana mi sharutta ka ekko tin anhen darene be nota tin ukhtun emihege gaga hore emiheka libi fawakam gawanama illa dakhala aljanna ina surge wannane ena surge nuwanna gotaka nolibe enage nohonnane tin anhen darene nota tin ukhtunne ema mi kamuga wardi fawa riwayata al-imam al-bukhari rahmatullah alayhi gannawa fawa din fawa al-imam al-bukhari rahimahullah itru babe gannawani salis timwana bab بدالواني باب فضل من عال ابنته المردودة أمرا فنوالمنو إناغ دارفلو بلا بدوكون إناغ هيترو إناغ تربيتكون إناغ كم بلهتا ميهاغ مايكم بيان كورمنو باب أمرا فنوالمنو أنهن دارينكي أميهم بدو مفهوغا ميهن ناينده firinge getaku gawle bay ekam ko istafat sababtaka ka hore anekka ebari bappage karyan annan jeha alasugana eno eggota kiyenage firimiha marwejjiya ebari anekka enage bappage karyan annan jeha aneggota kiyenage firimiha ena warikuffikam gawana ebari bappage karyan annan jeha mi gotan emburi anna enage anhen darinna heyokon hitun nange babu Stibefna ingene enage firimiha maruwegen embari bappay karen aisiya warabbodan ogaterika ena benwana warabbodu mayus kameke ena hunna adi firimiha warikuttin embari akam gavis ena hunnani warabbodan ehiteri wa jehe mihige gotuga warabbodan alalum beenuma mihige gotuga e anhen dariyaku wani efada anhen darinna heokom hitun nangat babu mitaga al-imam al-bukhari babe genwa fawani mi babuga geneswa emme fortam hadis wasfulaki Musa bin Ali gari riwayani kalefana bappa vidalwe inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li suraqah bin ju'sham man nabiy sallallahu alaihi hadis kurabe ala adulluka ala a'zami sadaqah timan kalefana emme mativere ma sadaqatu ke khabar no devvan he aw a'zami sadaqah nota emme mativeri nota emme bodowege ma sadawatu ge habarun kalefana khabarun den wan he qala bala kalefana vidalwe nuneke vidalwe debashe ya rasulullah ay allah ge rasula ibnatuka marduda ilayka kalege karyan embri fonwalebe anhindari midenne wona sabutaka fonwalebe anhindari laysa laha kasibun ghayra laysa laha kasibun ghayra ei emme bodu hedeki nota emme bodu sadaqataki tiba karyan amburafanu waleve dariya tiba kura hede amburafanu waleve darifla tiba kura hede kommekas dariwani dariya darifula wani darifula
firmiha maru embrias adi firmiha warikokken embrena karyan ais dariful wani hama enage darifula enage belumuge dashuga ena kharadu kurumuga ena belhettumuga ekab badale nannan ehalata ena goswikamuga wanama mi hadis basfuluga himene gembe ba Musa bin Ali ki ei hadis ilmuga ha warugada mihen non kamuga hadis riwa kurawa be pulum bidalwane hem ege sabam hadis ke sanadu e goton dhaife kuri ves bonemun fadain salafus salihim kuri ge ilmeri mifada bab toga genna hadis toga mikhala kudi dhaif ka men huttus gennawana adi egen faida vesasil quran ema mitanga vese hadis bulu dikur kureifa miwani efoga adi hama mibabuga itur hadis wasfulen hama mimana dehwa itur hadis wasfulen hama mi hadis wasfulu genaswawe ehen riwayatekun al imam al bukhari rahmatullah alayh ehen shaykhege karin riwaku fawati begen ewahaka e riwaya wesmita takurar ko gensowe efoga mulin a riwayate genawani vidalwani miqdam bin ma'di karib garihum miqdam bin ma'di karib vidalwani أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي صلى الله عليه وسلم حديث كرامني كونغينا أدوسبيه مقدام بن معد كرب بدال وني نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربيه ما أطعمت نفسك تبا نفسك كاكن ندمه وهو لك صدقة تبا أي صدقاتك قتك نوليوه قتك صدقاتك قتك نوليوه قتك mita ilmerin faha kurabani sawaba darumaya kura komme kame niyatuga sawaba darumayan edekamuga wanama enange kam ajuru libegennane enange amilla nafsa ena heda kurum sawaba darumange dijja Allah subhanahu wa ta'ala kamuge ajuru devane fahuwa laka sadaqa wama at'amta waladaka fahuwa laka sadaqa tibage dariya tiba heda kurum meswani tibage liyevigemwa sadaqatige gotugay atiba liyevigemna sadaqatige gotugay mi hadis ga mi baba gulum horibayki darifulan heda kurum ambura fono alwe darifulo swani ham darifulaka ema darinnan heda kurum ay sahuri he uriha kama bis he kama swanna nadi e iturun mita al imam al bukhari rahmatullah alayh fa kurabba fa miwani ambura migota fonwaliwe darinaki itura emihunna oga terikam beenuwa baikkan angadenumen hadis kurabani wama atamta zawjaka fa huwa laka sadaqati bage abimiha ya ekande kandinum sewani tibage machwa sadaqataka she lifa wa sadaqata she wama atamta khadimaka tibage khadima bes masekke koddengen gole khadimu miha kura deka itkolo beswani tibage machwa sadaqataka she niyen khalas tari vejji kamuga wana ema niyataki mi alukan adatan alukantaka badal ko dech niyataki mi adata mistekun adakage gotun kura kankam nuata duniyawi gotun emihun kuramun anna kankan duniyawi gotun ufahasa kuran kura kankan mes wannane niyarrangal vijjikam gawanama Allah subhanahu wa ta'ala ena niyata tawaba daruma dibba rasulullah hadis kurawani wa fi bud'i ahadakum sadaqa tiba age abimiha kariga re kurum mes ei sadaqatike niyen ikhlas tari vijjikam gawanama salis hatan wana babaka al imam al bukhari rahmatullah alayhi gannawani babu man kariha an yatamanna mautal banat emihegge amhen darin marwe diuma ede emihunge nubakam bayan kurevna bab nota emihun namedu ekan ei nuruhigem wa kamekkan bayan kurevna bab migoma mi nuruhumaki mi haram wegem wa nuruhume ena libifawa anhen dariyaku maruwe diuma lobi kurum ekaman ummidu kurumaki ei haram wegen wa ummidu kurum ekama ilmu erin vidalwan ibabuga al imam al bukhari rahimahullah ganna wafa wa hadis asfulaki mi asaraki mi uthman bin harith bin abi ar-rabba garih riwayat kalifan vidalwani ibnu umar garih riwayat kurabba anna rajulan kana indahu mihako ibnu umar ge arihuga viye kana indahu walahu banat enage tibbe mihage tibbe darin anhin darin fatamanna mautuhunna ena anhin darin marwama ummidu ko shehuri faghadiba ibnu umar den ibnu umar kofa iskurbiena ummidu kuri kurma bidala viye faqala anta tarzuquhunna
kalehe mihunna rizqu deni rizqa ki Allah subhanahu wa ta'ala komme dariya kwannane dari ge rizqa iku ema ekaman inkar kofa kale fanu dalwani kalehe enaya emik ekudinna rizqu deni tiya nuruheni ekudinna detere ema anhen darinna ruhumaki ad anhen darin emihun hegotuga tarbiyatu kurumaki ei ala naraka insalame kodebba adi sorge wadda de kame den efoga imam al-bukhari him babe gennwani vidalwani babu al-waladu mabkhalatun majbanatun darifulaki ei mita bukhari rahmatullah alayhi genna bunedwan beenum fule fawani insanonge tobiyatu honna bay ಹಾಲತೆಗೆ ವಾಹಕ ಮಿತಾ ಮಿ ದಿಕರು ಕೊರಬನ್ ದರಿನ್ನಕಿ ಮೀಹಾ ದಹಿಕಮ ನುವತ ಬಖೀಲುಕಮ ಗೆಂದಾ ಕಮೆಕೆ ಮಿ ಬಖೀಲುಕಮಕಿ ಮಿ ಮುಳಿಂ ಏನಾಕಿ ಮುಳಿಂ ದಹಿಮೀಹಕ ಮೊಮೆನ್ನು එකමකු ඒනා බයිෆාර් හේද කුරුන්තකුන් මනාකල්ලා කමකම් මි දරිම් මාති බෙගෙන් මිගත ගෙනසවනි අයිසවා බයින් හදිස් වසුල්තක බලා ඒ සබබකි ඉන්සාන් එමිහුන් දරින්න ලෝබි කුරානේ එහෙන් එවස් බයකන් එන ලෝබි කුරා වරවර බොඩ ඒක නතිජා කවනි එන හේද කුරුමුග ඉස්කුරානේ නගේ දරිෆු දරින් එහෙම්වේ මිතා මි යන්නනේ මි බාබු මි කොතම මි මානාගේ හදිස්ස් මි යන්නනේ එහෙම්වේ දරින්න කී ඒ මීහා බඛීල කොල්ලා කමක මානේ කේන තංකොල මුබ්බාර කුරා ඒක දින්නට්ට කයින හේද කුරුමට්ටක එකන් නංගයි බාබු මිතාංග අයිස්වා මිවනි මිකම දලීලු ගෙනවට්ටක ගෙන්නවා ෆෝනි ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා ගාරිහුන් රිවායෆා වා රිවායතේ කලේ එකමනා විදාල වනි قال أبو بكر يوما ادوهق أبو بكر رضي الله عنه بدالبيا والله ما على الأرض رجل أحب إلى من عمر تمن كليغ فانوغ أريهوغ ميهار مي بيموكو نتي عمر غفانا ورتي من كليغ فان اي فرات دك لوبي وفرات عمر غفانا ورم بودا لوبي وفرات تمن نگه نتي ميهارو mi bimako efuga vidalwani ekamana vidalwani falamma kharaja raja'a ekalega faanu din geimbera nokwe fanik kaimburi aiswa dannawa fi kayfa halaftu aybnatiya ibnatay heti mannage jawabu adariya dimme timan kale faanu huwa ko fakike heme vidalwi فقلت له den timan kamana ekalege faana e wahaka anekka kiya difeme mihen ekalege faana vidawe mi bimaku miwaguta kunete timan kalege faana emme lobwa farate gotuga wa farate umar ge faana fiyawa umar ge faana deke wa lobi kalege faana aisha radhiyallahu anha kurimatiga hissa korevi umar ge faana deke wa lobi aisha radhiyallahu anha garihuga ekale faana hissa korevi anekka nukume fawagutun aisami migota suwal kori vidalwani a'azzu alayya e kalege faana kitiman kalege faana kariga izzetere warabbodu qadara defa wa faratike ehnamas wal waladu al watu ehnamas darifulaki ma lobi gotun hituga ma kari maqame defa wa mihike darifulaki mitanga libe ituru efada mi rasulullah abu bakr gefanu ge mi amal fulon abu bakr gefanu darin tarbiyat kurumuga salihun deke lobwa kam ekudin nan angadun wattaka ekudin kariga salihun deke lobwa kam bappa bunun ei rangalu kamekkan ilmerin vidalwe mitanga abu bakr gefanu vidalwani timan kale gefanu mibima kunete umar gefanu vre lobi kura ඒරන් එක්කල දරින්න දස්වානේ රංගල සාලිහුන් දෙක ලෝබිවා සාලිහුන් එමිහුන් ලෝබි කුරා වේ කී සාලිහුන් කන් දස්කුරන් ලිබේ ෆිලාවල කවානේ එහෙමෙන්නේ අබූ බකර් ගෆාන ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හායි අබූ බකර් ෆාන දරිකම්බල දරිකම්බල කාරිගමි ගොතා දෙන්නෙවි අදි හැමෙන් කො මි හදීසුන් ලිබේ ඉතුරු ෆාදායෙන් එයි උමර් ගෆානුගේ මායික්කන් උමර් ගෆානුගේ මායික්කන් කොමෙක අබූ බකර් ගෆාන මිෆදෙන් විදාලවි أبو كرفان خلافة النبي صلى الله عليه وسلم أوهار موفهك أبو عمر كفانو جه ماي كان مي حديث دليل لبجنبه
mi bunawunu maanaga aisawa hadis wasfule mitaga al-imam al-bukhari genuwa fenne nawas mi maanaga sahhaka marfu'an nabiy sallallahu alaihi wasallam garihun riwayat fa wa riwayate musnad imam ahmad ga isawe adi ibn majah ga isawe adi numbe kalma riwayat ko rawafa ali ibn munabbih al-thaqafi garihun كليفان بدال وني جاء الحسن والحسين يستبقان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمهما إليه نبي صلى الله عليه وسلم قاريها عليه فان وددار كلم الحسين الحسن مدوي كلم أي واد جها هذا كجا كبران كجا كوريندا ها نبي صلى الله عليه وسلم قاريها ديو متك أي إيجا ديجا دكودين ما كليه فان دكودين مس كار كلا فبدال بيه يفهم حديث كره إن الولد مبخلة مجبنة محزنة هاك شورن دارين نكي أي ميها بخيل كلا كمك كينه إدارين نتكا أنا وقتو دينه هم مهنا نديورا أنا وقتو بس أنا بخيل وانه وقتو دينه بس أنا بخيل وانه دارين نتكا إيه مراد إنه أنا كي حقيقة كده هميه كي نبي صلى الله عليه وسلم أبو نديم بينهم فلواني إدارين نكي أميهم كهيتة كاسة قدرت دفاع وبايك تبيه تجاوز إيه كله فان متانغا أبو نديم بينهم فلوا واحكيكي دين يفوق الإمام البخاري رحمه الله عليه بدال وني إتو الرواية الجنة وني معنى ديها واقوتا نما اسمي لفظ جنس فيرن مي حديث كا أيسوا مي لفظ أيسوا وني الإمام أحمد كليفان كمسند كا إنما اسمي معنى ديها واهن رواية جنة وني بدال وني ابن أبي يعقوب بدال بيه ابن أبي نعيم جارهن نوات النعم جارهن قال فقال من أهل العراق إراغوك أهل وريكو vidaalu wiye ibnu umar gaariyoga timan kale faanu biimuye ibnu abanu gaariyoga iraabuga ahulbere ku suwalu kuriruga emiha ko ay suwalu kuraniye sa'alahu rajulun an damil ba'uda mehi messegge leege leyameduga suwalu kuriye mehi maralima ege leyameduga suwalu kuriye iraaguga ahulbere ko e wagutu timanna ibnu umar gaariyoga viimuye ibnu umar gaariyoga e wagutuga timan kale faanu biimuye විදාවනි ජවාබ් දිනු මේ කුරෙන් සුවාල කුරානි මිම්මන් අන්ත කොන්තනෙක් ගෙමියෙන් එල්මරෙන් විදාවනි මා එෆ්ෆහරන් වගතුන් කලෙෆාන් ජවාබ් නොදෙවා වගතුන් කලෙෆාන් ජවාබ් නොදෙවා ඒක කුරීග සුවාල මේ කුරබණි ඒ කුරීග සුවාල මේ කුරබණි කොන් තනෙක් ගෙමියෙන් ඒකී වේ කලෙෆාන් දෙනගන්නම් බේන මේ කිහිනෙන් අන්න සුවාලෙත්තෝ ඒකී වේ සුවාලුගේ ෆහතුගේ ෆිතුනවර කමෙන් වෙත්තෝ එසබකි ඉරාගකි ඒ ඒරුගා තෆාත් මස්හබ ත ෆිතරගෙන් ආතනේ ඉරාගකි ඒ zamanuගේ khawaarijum fitrgen aadal ehma ilmu riyaku ena e suwal kuruna maqsad denegatumattaka bay suwal ta kurmaki ei muhimmu kamekkan ilmer mita bayan kore bay fahra mihun annane suwal kuran jawab beenu vegennen suwal kurebe miha imtihan kolla ena kinatto jawab de kon kala mihetto test kollam megen suwal kollam ema ekale fana suwal kuran kaliye kitti kon tanege mihen jawab nu debba fartamak ena mi bunani min ahli al-iraq إراغ ميه كتمنى ككلفان السؤال وسنجد كم سوار كمي إراغ أهلوريك مثالوني يفو فقال انظروا إلى هذا مينا نكم بلاش يسأل عن دم بعوضة إنا أنس سؤال كوراني إنا أنس سؤال كوراني مسك مديري جليام دقي وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم أميهم واني النبي صلى الله عليه وسلم دارك لهم قتلوا كلافة إجمانا كي حسن කාෆදරි කරන් ගතුළු කොල්ලාෆ එමිහුන් කාර්යක නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ආලු බයිතුන් ගෙතරේ මීහගේ ලේවහවාලම් බොඩු කම කන්නු බිය අය සුවාලු මෙ කුරණි මදිරියගේ ලයාවේ ගත දෙමේ ෆෝ විදාලවනි සමිඅතු නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් යقول නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදිස් කරවනි කොත්තිමන් කලේෆාන අඩු එසීමේ හුමා රයිහානය මින් දුමින දුනියා එදෙ බේකලුන් නකි එයි තිමන් කලේගේ ෆානගේ කාරිගවා දුනියේ මති ගවා දෙ රයිහාන රයිහාන හර්බෙන් ඒ බේනු කුරණි මීරු වස්තන මට්ටක මීරු වස්තන මට්ටක රයිහාන මිකියනි ඒ දිවෙහි මිකියනි ගන්ධකෝලිය දිවෙහි මෙකාරි කුරායිච විධානවනි ඒ තිමන් හසන හුසේන් ඒ දෙබේ කලුන්නකි ඒ දෙකාෆදර කලුන්නකි ඒ තිමන් කලේ ගෆානුගේ රයිහාන බේන කුරණි වස්බෙලු මට්ටක මිහු වස්බෙලු මට්ටක මි බේනු කුරණි
රයිහාන් ඒ කියන්නේ දරින්නකි එමිහුන් දෙක වා ලෝභික සව එමිහුන් බොස්ති එමිහුන්ගේ ගාන් වස්වස් බලා සහීහ් බුඛාරි ගයිසවනි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මෙදුගා එකලේ ගෆානා වෙහෙගත ගයිසවනි ෆඅඛදා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉබ්නා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම දරිකලුම් ඉබ්‍රාහිම් ගාග එකලේ ගෆාන හිප්පවිය ෆකබ්බලහු වෂම්මහු එකලේ ගෆාන ගේ දරිකලුම් ගාග බොස්තවාෆ වස් බෙලුවිය එතාංග ඒ හදීස් ප්‍රථම හදීස් අස්වග අයිති මන් කලේ ගෆාන ගේ රයිහාන බෙල් කර වස් බලා එහෙම ඒ කුදින්ගේ ගාග ලෝබින් ඒ දෙකුදින්ගේ ගාග නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ලෝබින් වස් බලුවේ මිගෙන් ලිබේ ෆාගා කී දරින්න කී මිහුන් නම් ඕගාතරි වංජේ බයික්කා kuriga bayin arabin rayhan emihun bayin mihun karig bayin angheno nan nubawasto wanyamo ebhuri bay riwayat bay foittahu ga iswa emihun ge daringa ga ege hakan ekine me eden hisabun emihun daringa ga heki me emihun e kudin gain waspalana ta waspala eruga emihun na e wasmir wahaka badalu wegen de ema nuguta ki nabiyya sallallahu alaihi wasallam warabbodan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekale faanu ge kaafa darikalon deke lob weda ganna mi alwan men emmenna wa warabbodo ibrate nabiyya sallallahu alaihi wasallam kalifana ki nabiyye ina se kalifana darikalun adi kalifana kaafa darikalun nikil nuhano lobe wada gannawa kalifana e debe kalun kari kurabba fa wasbaluwa kamiti man kalifana ge dirayhana nati man kalifana goma diman kalifana ganda koli yemi wasbalangen gule mi hadis wasful aissa mi bani ko rigas bonen fadain darifula ki ei miha bakhir kolla ichike nota faratike migota anangane uno babuge dashum egen dalil mukoddani darinnaki ei tobiyatuga mihun wara lobi wa bayki gotuga Allah subhanahu wa ta'ala mi tobiyen emmenge gaga labwa fa wa kamekama kurius mone faden ege maana ennon emihun naki ei hagigatu ga harma mibuna aslu dahikan mubarakan heda kuran jeherugas heda noko mudata bonikoggen tibe mihunge wahake ennomi emitanon e kale faano angade wan ben fulwani emihege komme mihege eskari ga enaga darifulu darin hassa wegen maanekan ehem mihunge macchatto biyatuga enamas amusure gotun heda kurma mikantattake gi nabiyya sallallahu alaihi wasallam hude kale faana be gotun aisawani kale faana ki ei heda kurabba be kale gotuga ramadan masaisi kamuga wana ma bayrol ya vure kale faana ge heda kurabon e turwegen da kamuga ema mieduge mi hisaba bhattane inshallah mi na hafta ga gon men den hori babutakagen koriyadani kuriyan hori babutawga wotan aisawani darinna meduga aisawa adabutaka ekama golum hori bata mi fotoge gaigonaka dihaba kufa ibba agon menna miharu inshallah kifawani dua ke Allah subhanahu wa ta'ala wa masakke furiha kurunga tawfiq wala menna debon adi alaminge ilmu ituru kuraba Allah hazatu ga qabulu kurabege ma'amatake kamuga mi'amata lebon wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh